Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve salihin. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyena ve azimina ve habibena Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadiste bizge mınday jetkizet. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Yevme la zille illa zille. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Kıyamet günde hiçbir kölökö bolbay kalgan kezde Allah özünü rahmat kölökösünü jeti türdүү adamdardı rahmat kölökösüne alады. Birincisi, imamun adilun, adilеттүү padişah, zulüm kılbagan, biröөнүн акын жебеген, элдин акын жебеген, өз башкарган элине адилеттүү болгон. İmam-ı adil деген imam bir gana meçitin imamı emez. Al ayıl hökümet bolsun, ayıl başçı bolsun, hakim bolsun, bir jerde firmada direktor bolsun, kol astındagılarga adilеттүү болгон adam Allah Taala'nın kıyamatda rahmat kölökösünde bolot. Ve şabun nasha fi ibadetillah. Ekinci türdü adam jaş kezinden tırmağa katelik, Kudaydan korkup ibadat menen öskön insan. İman menen, İslam menen, din menen, rükû sajda menen, tasbih tahlil menen. Törüden görü jakın bolup kalgan кезде al majbur. Ölüm körünüp kaldı. Al kezdeki ibadat menen. Jaş kezinin ibadat menen öskön jigit. Üçüncüsü. Ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacid. Bir adamdın jüröktörü meçitke baylanıştı. Bamdat toku peşinkeçe da jetembi asırga meçitke jürögü baylanışıp turat. Meçitти sagынып turat. 34 namazı kaza kılıp 7 günde bir kelbeydi. Je bolbosam raculun kalbuhu muallakun bil mesacid, meçitke baylanıştı. Bugün aşkananı sagınat. Kaysı kafeden kafege, oyundan oyunga, banyadan banyaga, parilkadan parilka, bul insandın jürögü meçitke baylanıştı. Ve raculane tahabbe fillah. Dördüncüsü, raculan tahabbe fillah. Eki dost var, Kuday üçün dostlaşkan. Biyilik üçün, mansap üçün, akça üçün emez. Raculan tahabbe fillah. İsteme aleyh. Kuday yolunda dostlaşkan. Biröö jakşı görsen, Kudaydan korkut. İmanı var, İslamı var, Kur'an'ı var. Ata-enesini sıylagan, elini sıylagan, adal yaşagan adam dep jakşı göröt. İsteme aleyh. Ve tafarrak aleyhi. Eğer bölünüp ketse de ajırassa, emne üçün ajırassa? Toyumda hadiye alып kelbey koydu, men жылкы minsem tay berbey koydu emez. Hakikattan tayıp ketti. İbadattan alыстап ketti. Allah yolunda beken bolboy kaldı dep. Beşincisi, raculun da'atu imraz zati mansabin ve cemal faqala inna khafullah. Beşincisi, bir erkekti, mansabı var, sululuğu var, biyiligi var. Ayal, kel meni menen bol. Kumarın aramdan kandır degense, inna khafullah, men Kudaydan korkam. Senin biyiliginden, baylığından emez. Men Kudaydan korkam, bu işe barbaymın deydi. Oşon ile teskerisi, imraatun, bir ayal, mansabı var, malı mülkü var, biröö çakırgan kezde erkek çakırsa. Yok, men Kudaydan korkam. Aramga barbaymın. Biyligingden, baylığında başыңdan kalsın dep Kudaydan korkup aram jolga barbagan ayal je erkek. Altıncısı, raculun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lemu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Altıncısı, bir adam Kuday yolda kayrımdılık kılat. Köprü salat, meçit salat, medrese salat. Jetim jesirinin kömürünü alıp beret, kiyim keçesini alıp beret. 10 kolu menen bergenin kala verse, sol kolu bilibey kalat deydi. Anday mümkün emez. Bilet, biroq biröөгө el körsün, koca körsün kılbaydı. Reklama kılbaydı. Sosetke koyup alıp, buna men bugün atasıga bergen padarkasında koyup, apasını sıylaganında, butun juusa koyup. Apаңды kılasın. Apang sen butun mes köçüңdü juugan. Sen bir jolu butunu ukalap koysan, anda sosetke koyuyorsun. Hani kılsaң ne oldu? Kuday üçün bir oşo kılgan soğuğunu tekke getirip atasın. Kayrımdılık 10 kolu menen bergenin sol kolun bilbey kalat degen. Şayloodun aldın barıp jolongdo başka kılıp belge körün. Yok. Sen Allah üçün kılasın. Altıncı, Allah'ın kıyamatta rahmat kölökösünde bolup turgan adam 10 kolu menen bergenin sol kolu bilbeydi. Ve raculun, yedincisi, zakarallah haliyan fafatat ayna. Yedincisi, bir adam özünçe oturup bölmesinde olsun, meçitte olsun,
Allah Taala'nı zikir kıladı. Allah'ım beni jokton bar kıldı. Munça ömür verdi, munça perzent verdi, akıl verdi. Allah'ını zikir kılıp, Allah'ını şükür keltir aldın mı? İbadat kıl aldın mı? Allah'ını zikir kılıp, beyişini ümit kılıp, dozoktan korkup közünden yaşak bıyılaydı. Kudayım men sağa tatıptı, ben de bol almadım. Dinine hizmet kıl almadım. 7. adam neken? Жалгыз oturup Kudaydı Allah'ını istep, közünden yaşak. Kede cemaat men oturganda ilaşın mümkün bir önü ilaganını görüp. Hurmatlı Müslüman bir toğan, bu hadis İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgandı. Temaga emnege toktolдum. Rajulun bul 7 türlü adam kıyamatta Allah'ın rahmat kölöközünde oturgan bolsa, şabun neşa fi ibadetillah, oşolardan birisi jaş keziden ibadat menen öskön ömürün. O Kudaydın kuldары mekendештерim. Bir mamlekettin, bir eldin en kımbat bağlı, keni, baylığı bul jaştары. Ümmetke bir elge, Kırgızstan eline, Özbekistan başka elge bağ berem desen, jaşlarına karab bağ beresin. Aksakaldarga, naristelerge emes. Ne üçün? Jaşlar bul, eldin, mamlekettin küçü jaşlarda. Başımızga bir kıyınçılık jetken kezde oşo jaşlarga tayanasın. Oşoluktan jaşlar, urmatı Müslüman bir toğanım, eğer jaşlarımız küçtü bolsa, mamleketimiz küçtü bolot. Jaşlarımız zayıf bolsa, küçü yok bolsa mamlekettin küçü yok. Eğer jaşlarımız dinin düşüngön, alısты köre bilgen bolsa, bizim mamleketimiz oşonday alısты köre bilgen mamleket bolot. Eğer jaşlarımız urmatı Müslüman bir toğanım, kapiletli olsa, emnege jaraldı, emnege jaşap atkanын bilbey, köçede maşina aydagandan, signal bergenden, türdүү telefon kötörgönden başkanı bilmese, ümmet eldin kelечеги oşonday, tuңгуюкта. Urmatı Müslüman bir toğanım, eğer jaşlarımız ır menen, muzika menen, bi menen, keçki kuluptar menen alek bolsa, ümmet butuğa turalbagan, jığılgan, aksagan ümmet. El. Eğer jaşlarımız Kur'an okusa, sünnet okusa, dinge, imanга, İslamga hizmet kılsa, el üçün, jer üçün dep tursa, al mamlekettin kelечеги бар. Urmatı Müslüman bir toğanım, kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler en жақсы ümmet bolduңar. Kuntum hayra ummetin, Muhammed aleyhisselam ümmeti en жақсы ümmet boldu. Biroq жақсыларға qarşı şartı var. Ta'muruna bil ma'ruf, жақсылыққа bireylерді buyursaңar, qaydıgar bolbosaңar. Ve tenhauna 'anil munkar, to'g'ri emasni ko'rganda barib tıysaңar. Ve tu'minuna billah, andan keyin Allohga iman keltir. İmanыңның бар eкен dalili çındıkты çırqaratıp çakırasın, aytasın, buyurasın. Jamandықтан tıyasın. Bu din bir gana moldalardın, kazılardın, imamdardın mildeti. Maga emne ele debeysin. Din moynungda amanat. Жоқ degende dosuңa, klastaşıňa, başkaňa, üy-bülöňe jetkizip jatasın mı? Жақшылардын қатарына koşulam desең, şartын atkar şartı жақшылыкка buyuru, jamandықтан tıyуу. Коомда aylana çörede bolup жаткан ters görünüşler bizin kaydegerligimizden. Ha dese, bu esenbinin mildeti, bu MVD'nin mildeti, bu moldanın mildeti, bu davatçının mildeti. Men aman bolsam boldu. Жоқ андай emes. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, men bugün cuma bayanda jaşlarga kayırılam. O jaşlar, o ümmettin, Kırgızstan elinin jaşları, oygoňgula. Esiňerdiň barında eteňerdi jyynagla. Kelечегиňerdi talkalap, ır menen, bi menen, nasvay menen, tameki menen, türdүү içimlik menen talkalap жоқ bolbola. Arzulagan bir közürmek kumar üçün, şahvat üçün, kelечегиňerdi talkalap agala. Siler jeş üçün, içiş üçün, bileş üçün jaralgan emessiňer. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah'ın kitabine, Peygamber'in sünnetine, eliňerge, diniňerge, çıkıp hizmet kılуу üçün jaralgansıňar. Mamleket üçün, urmatlı Müslüman bir tuğanım, adep ahlak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabalarına öğretken adep ahlaktan öğrendik mi? Peygamber kaltırgan amanatga çıkıp kelечеги muňga jetkizeriz mi? O bizdin Kırgızstan jaşları, Muhammed aleyhisselamga ümmetmin degen jaşlar. Eğer bugün oygon bolsaňar, esiňerdiň barında etek jynabasaňar, ahiretiňerdi jok kılıp beresiňer. Ahirette kur kalasyňar, dünýede de bir iýgilikke jetmeýsiňer. Bi menen, başka menen jursek. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bugün jaşlarыбыз köpçülügi türdүү günölerge, kılmışlarga duçar bolup jatat. Alardın barına kayırlarım,
ömürün israf menen, namazsız, orozosuz, ata-enege kızmat kılbastan, elge jerge kızmat kılbastan ömürünü ötközgön bendeler, Allah Taala silerge kul lillezine kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. O Muhammed, dinsizlerge aytkın, dinden alыс bolgondorga aytkın. Kul lillezine kafaru. Allah'ın barlığına, bilgine iman ketirmegender aytkın. İyantahu, eğer bugünkü keçeyin bolgon jaman kılmışların, jaman kılık jorun toktotsa, yughfar lahum ma qad salaf, ötkönlerini Allah keçiret. Esinin barında etegin jinasa, ötkönlerini Kudayım keçiret. Anfal suresi 38. ayet. Kul ya ibadiyellezine asrafu. Ey Muhammed, menin atımdan ayt dedi Allah Taala. Ey Muhammed, ümmetime menin atımdan ayt. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. O Muhammed, menin pendelerime menin atımdan ayt. O özünün ömürlerini israf menen ötközgön bendeler. Günöler menen, kılmış menen. Allah'ın rayımından ümitsiz bolbogula. Allah bardı günölerdi keçiret. Çininde Allah keçirimdi, rayımdı uzat. Kebirler. 15 yıldan beri içim keçirip. Keçiret sen Allah. Sen tövbe eşiğine kel. Jaratkanга жалбар. O bizdin jaşlar. Barız Allah Taalaga tövbe kılalı. Katalardı toktotolu. Allah'ın gazabına, karına kalıdan burada. İyilik, baktılılık yoluna düşölü. Jaratkan Allah Taala men amile salihan min zekerin ev unsa felenuhyenne hayaten tayyibe ve lenedziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nahl suresi 97. ayet. Erkek bici ayal bu. İmanga kelip andan keyin жақсы amaldарды жасаса, biz бұл dünyada taza jaşоо menen jaşadabız, jana ahirette kılgan amaldardын en жақсы sıylıkların berебиз, jannatты berебиz deydi. Men amile salihan min zeker unsa. Erkek bu, ayal bu, salih amaldı kılsa, Allah'ın barlığına iman keltirse, felenuhyenne hayaten tayyibe. En jırgal, baktılуу jaşoodu berебиz deydi. Baktılуулuktu ırdayız deydi. Baktılуулuktu biydeyiz deydi. Baktılуулuktu içimlikteyiz deydi. Baktılуулuktu bir çılım çekkende je bir narkotik. Anda baktılуулuk yok. Baktılуу balkim senin nastirenen kötörüledi. Kede içkilikti içet. Özü 180 gradus kötörülüşü mümkün. Aylanasında apası, atası, baldары, kızları, ömür joldoşu kanday kor bolup bakmışlar. Bardığın emesini öldüredi. Men amile salih. Kim salih amal kılsa, erkek bayal mı? Ve huve mu'minun, al imanlı adam. Felenuhi hayatı tayyibe. Allah ağa жақсы jaşoo beremin deydi. Kıyamatta olsa en жақсы sıylık menen sıylayımın deydi. Al emi dinden yüzü gülsöçü. Kudaydım buyruğuna ve men a'rada zikri fe inne lehu ma'işeten danka ve nahşuruhu yevmel kıyamete a'ma. Kim bizden, dinimizden Allah'ın çakırdan yüzü gülse, moyun toğlap ketse, uqbasa, moyunu joğandık kılsa, fe inne lehu ma'işeten danka. Ağa tar krizis menen, daim stres menen en ağır jaşoo berебиz. Al elemez. Ve nahşuruhu yevmel kıyamete a'ma. Kıyamatta közün kör kılıp diriltebиz deydi. Taha suresi 124. Ya Rabbim, meni ne için kör kılıp dirilttin? Menin közüm kör etele go. Kıyamatta arızdanat. Allah Taala aytadi: "Ve kezalike tatka ayatuna fenasitaha." Sağa bizning ayatlar vardı. Davatçılar eskertti, imamlar eskertti, atan eskertti, eneň eskertti. Fenasitaha, sen dindi unuttun. Ayatga kulak salgan joksun. Bugün de sen unutulup kıyamatta közün kör bolup tirilesin deydi. Taha suresi 124-25. ayet. O Kudayдын kıldары, o Kırgızstan jaşları, o ümmetin jaşları, bizdin bugünkü en jaman oorubuz bul kılmış günö. Bizdin al darttın davası istiğfar, toba. Bugün kılmış menen. Emne üçün başımızda oor jaşoo? En жақсы maşineni mingen үйde iyilik çok. 400 kvadrat үйde jaşayt. Жүрögü tar, batpayt. Özünü koyar jerge. Kebir adamlar Хрущевка 30 kvadrat үйde jaşayt. Жүрögü ağlam batat. En baktılı adam. Birödün mingen maşinası 2025 700. Birok al maşineni mingen menen jaşoonda bir baktılığı yok. Köyü atasını sıylabayt. Ayağlarını uqpayt. Baldары kadır barttabayt. Emne üçün? Birö
саяздын убагында Москвичти минип алган. Бирок эң бактылуу адам. Бактылуу урматтуу мусулман бир тууган, Алланын бергенине разы болууда. Бүгүн динибизге кайтпасак, тооба кылбасак, истигфар айтпасак, качан кайтмакпыз? Я юхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. О имандуулар, Аллах кайрылып атат. О кыргызстандыктар, о жаштар эмес. Я юхаллазина аману. Кайрылга бил көңүл бургун. Бала жаным. Досум дейсиз. Жердешим. Allah ya eyyühellezine amanu. O benim barlığıma bir iman keltirgen bendeler, imandууларым deydi. Allah'ım ne deydi? Ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Allah'a çınığı tövbe kılgıla. Mescitke kelgen tövbe kıldım dep. Namazdan çıkış menin temekini jandırıp durba. Nasbayыңды оозуңа салып, гыйбатыңды кылып, көчөдөгү аялдарга карап, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Allah'a çınığı tövbe kılgıla, anın sıylığı asa rabbukum en yukaffir ankum seyyiatikum. Acaba emez Allah sizlerden günöңөрдү kesse ve yudkhilkum cennetin tecri min tahtiha al-anhar. Astыңарда daryalar akkan beşine kirgizүүsü acaba emez. Yevme la yukhzillahu an-nabiyye vellezina amanu ma'ah. Kıyamatta Allah paygambar menen birgelikte iman keltirgenlerdi eç kaçan Allah korkulbayt jana Kıyamet gününde Allah eç kaçan paygambar janany menen birge bolgondordu şermende kılbayt, uyat kılbayt. Nuruhum yas'a beyne eydihim ve bi'eymanihim. Alardın nurları artında astında, oң jakta sol jakta nurlar menen jüröt. Keyin dua kılar. Rabbena atmim lana nurana. Rabbim bizdin nurumuzu öçürö körbögün. Oğfir lana bizdi keçirgin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen bardık neseye kudretlüsün dep jannatta dua kılışat. At-Tahrim suresi 8. ayat. Jaşlar, bul ayat tuktuk bu. Bul ayat kayırlığı kim için? Allah kimge kayırılıp jatat? Allah bizge muhtaç emez. Biz Kudayga muhtaçmız. Jaratkan Allah Teala ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına bilgi iman kettirgen bendeler. O imandуулар. Alarınız o jaşlar. Vallahi yuride en yetuba aleykum. Allah sizlerin tövbеңерди kabul kılууну kaalayt. Vallahi yurid Allah kaalayt emneni. En yetuba aleykum. Allah sizlerden bakıttalığa jetkize turgan tövbеңерди kabul alууну kaalayt. Ve yuridellezine yettebi'une şehveten temiru meylen azima. Al emi şahvatın, kumardın artından жүргөндөр sizlerdi kaytıp kelgis jolga salgısı kelet. Jaman dostlar. El meru ala dini halili felyanzur ahadukum men yukhalil. Her bir adam dosunun dininde olur. Kimdi dostluktun karaçı? 3 pivo içken dosun bolsa 4-üncü sensin. 4 kumarbaz bolsa 5-inci kumarbaz sensin. 4 namaz okugan, davatqa çıkan dosun bolsa 5-inci sensin. Dosun kim ekenini aytkın, kimdigini aytıp berem deydi. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Nur suresi Nur'dan Allah 31. ayet. O imandуулар, barıngар Allah Teala tövbe kılgıla. Acep emez, jeňiş beyişke jetseňer. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. O imandуулар, barıngар. O imandуулар, barıngар Allah'a tövbe kılgıla. Acep emez, jeňiş al beyiş. Beyişke jetseňer. Anda urmatlı Müslüman bir toğanım, tövbe kıl. Dostorun, aylana çörüň tövbe kılabı kılbayby sen tövbe kıl. Adamdan tövbe kılabı kılbayby sen tövbe kıl. Allah Kur'an'da وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Alemi kimde kim tövbe kılmasa al, zalimdar deydi Allah. Tövbe kılmaganlar zalimdar. Kantip zalim? Men hiç kimge zulüm kılbam deysin be. Özüңdün nafsına zulüm kıldın. Kudaydan keçirim suragan joksun. Bunday oturup kasetany artqa burçu. Kança kılmışların var. Hucurat suresi 11. ayet. Kebir nesen jasap, hiç nerse emes koyma. Molda eke şu tamekini ayta beresiz. Tamekimin olup kalıptır. İyyakum ve muhakkiratiz zunub. Kebir günölördü arzubayt dep kim sanabagıla. Fe innehunne yectemi alar racul hatta yuhlikanna. Oşo kiçinekey günölör toptolup seni dinden ajıratat, dozak alıp barat. Körünüp turgan toğlarda kiçinekey taşlarda. Kebir aytып, ajekeyim nasbayım oluptur. Tameki makru deyt go. Oşo makrunu bir günde kança kılasın? 10'du, 5'ti mi? Yılına kança? Ayına kança? Bala çakağının azık ovkatı. Bala çakağını kiyim keçesin. Sen tütünge işlet otasın. Den soğluğuna ziyan kılıp otasın.
Бирөөгө ыза берүү арам дейт динибизде. Бирөөгө ыза берүү сөз менен эмес, кете жытың менен. Өзүң тамеки тартасың, жаныңдагы балдарың 70% зарар көрөт. Кимге зыян берип атасың? Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кызматкери Анас ибн Малик 10 жыл кызмат кылган мындай дейт. Иннакум латамалуна амалан. Силер ушундай бир амал кыласың, сахабаларга айтып атат пайгамбар өткөндөн кийин. Силер кээ бир иштерди кыласыңар. Хиядaqu fi ayunik min ash-sha'ra. Силердин көз карашыңарда бир чачтын кыпырыдай, бир кылыдай эсептейсиңер. Инна кунна ланa'uddu halatin nabi sallallahu aleyhi minal mubiqat. Силер көзүңөрдө бүгүн бир чачтын түгүдөй деп эсептеген күнөөнү пайгамбардын заманында биз инсанды өлтүрө турган, дазо калпыра турган, имандан ажыратып кое турган деп эсептейт элек дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Дамылага пыртпа дейсиңер. Адам атанын балдарыбызбы? Адам атабыз, урматтуу мусулман бир тууган, жаннаттан бир күнөө менен, бир буйрукту аткарбак үчүн жаннаттан куулду. Иблис, шайтан алейхилана, бир сажда кылбаган үчүн Аллахтын рахматынан куулду. Андай болсо сен эч нерсе эмес го деп. О адам баласы, атаң, атабыз адам ата бир күнөөнүн себебинен жаннаттан чыкты. А сен ушунча күнөөң менен, ушунча кылмышың менен жаннатка кирем деп ойлойсуңбу? Жаннатка кепилдигиң барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен таба кабла ан татлу аш-шамсу мин магриби таба Аллаху алейх." Ким күн батыштан чыкканга чейин тооба кылса, Аллах анын тообосун кабыл кылат дейт. Инналлаха жаала бил магриби бабан. Аллах таала батышка бир эшик кылыптыр. Ардуху масират 70 ам. Эшиктин аралыгы 70 жылдык жол дейт. Ла юглак. Ал бекилбейт 70 жылдык жолдогон эшик. Мәлем талу шамс мен кыбалха. Ошол жактан күн чыкканга чейин ачык. Демекчи 70 жылдык эшик ачык. Ошончо тооба эшик ачык. Эми сен эң бактысысың да. Кенендиги 7 кабат асман, 7 кабат жерден кенен бейиште сага бир жер таба албай калса. Элестеткен. Кээде футболго кире албай калсаң, улакка кирип бир жай таппай калсаң, өзүңдү кандай бактысыз сезесиң. Кенендиги асман жерден кенен болгон, 7 кабат асман, 7 кабат жерден кенен болгон жерде сага жетиге орун табылбай калса кандай бактысызсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, таубату насых, чыныгы тообо кылган күнөөңө өкүнөсүң. Ошону токтотосуң, кайра барбайм деп сөз бересиң. Эгер кылган күнөөң бир бенденин акыга байланышы болсо, бирөөдү капа кылгансың, гыйбат кылгансың, жерин алып койгонсуң, машинесин тартып алгансың, акын жегенсиң, 3 тообо өкүнүп, тообо кылып кайра барбай, бирөөдүн акын кайтарып бересиң. Бенденин акыга Аллах таала аралашпайт. Шахид болуп өлсөң, барды күнөөң кечирилет, бенденин акы кечирилбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Чыныгы тообо кылабызбы? Даярбызбы иншалла? Чыныгы тообо кыламыз. Кара, телефонуңда. Астагфирулла, телефонда мен эми жаман сайтка кирбейм дедиңби? Ошо сайтты удалить этип таштачы. Тообо деп ошо сайт дагы эле турса, сен кайта барасың ага. Мо кыз менен болду, сүйлөшпөймүн, тообо кылдым дедиң. А эмне телефонду удалить эткен жоксуң? Кийин керек болуп калабы? Тообоң жалган ал. Ошону удалить эт, жок кыл. Баягы жолго барба. Урматтуу мусулман бир тууган, мен телефон чалбайм деме, чорныйга коюп койгонмун дейсиңби? Бирок сенин тообоң чындык эмес эгер ошону удалить этпесең. Урматтуу мусулман бир тууганым, телефонуңдан жанагы эме өлчүр. Элестет, сен телефонуңда бая сайт турат, жаман сайт, сен кирчү. Кокус машинада каза болуп калдым, кырсыкта каза болуп калдым. Түндө ойгонбой калдым. Бир телефонуңда калды баягы. Бирөөлөр менен бөлүшкөнсүң. Өткөн жумада айттым. Бирөө каза болсо, 2 дос экен. Досту көмгөндөн кийин апасы ыйлайт, кошунага келет. Балам көмүлгөндөн 3 күндөн бери бир эле түш көрөм. Жамаат айыл барып алып, мен баламдын көрүнү мүрзөсүнө сийип атат баары дейт. Балам эмне кылсам болот, ыйлайт, кошунасына келип. Балан дос айтат: "Апа, ишене мен билем" дейт. Эмне десе, сиздин балаңыз жаман сайттарды түзүп, жаман нерселерди коюп таркатат эле. Өлүп калды, мен бар ошо сайтты удалить этейин десем, анын паролун билбеймин, башкасын билбейм дейт. Кээде сен өлүп каласың. Сен таркаткан күнөөлөрчү?
Sen tarqatқан наркотигің бар, башқаң бар. Урматы мұсылман бір туған. Келіңіздер. Таубаты насух, чынығы тауба қылам десең, ошондай нәрселерден алыс бол. Біреуге зұлым қылдың, кешірім сұра бүгін. Біреудің ақын жегенсің бе, қайтары бер. Біреудің тыйын алғансың, алпар бер. Айлана чөріңе бір қарачы. Машалла, кебірлер умраға даярданып отады. Кебірлер болса Анталияға даярданып отады. Кебірлер намазға келіп отады, кебірлер казиноға барады. Кебірлер умматы мұсылман бір туғаным, ажыға барам, иншалла быйыл десе, екіншісі мен Тайландқа барам дейді. Кебірлер ақша тыйын тыпырын, чекетермен тапқан ибадат үшін, Аллахның разылығы үшін, мечіт салам, жолың дойым, көпіре салам. Кебірлер болса, бұзықылық, арам жолға жинайды. Бірақ сені екеуіңді бара тұрған жағын қайда? Урматы мұсылман бір туғаным, көңіл бір. Садақаң көбейген сайын қайырымдылық, рызқың көбейеді. Намазда беріліп оқығаның көбейген сайын бақтылығың көбейеді. Ата-енеңді көп сүйген сайын жашауда игілігің көбейеді. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Құдайдан қорқса, Allah күтілбеген жерлерден ешік ашады, күтілбеген, план қылмаған жерден рызқысын береді. Өмірімізді дүниеге арнасақ, дүние өлгенімізде 2 метр жерден башқа еш нәрсе бермейді. Өмірімізді Allah үшін, din үшін, el үшін, Құран үшін, мекен үшін арнасақ, Allah kenendigi asman жерден кенен бейішті береді. Урматы мұсылман бір туғаным. Жаштарға болған пайғамбар, «Усикум бишабаби хайра». Менің жаштарға болған осиятымды қабыл алғыла. «Фаиннахум арақул афида». Жаштардың жүрегі таза, жұмшақ. Allah мені пайғамбар қылып жөнөтті. Жаштар маға жөлөк болды, қарылар маға қаршы шықты дейді. Бүгін де қарыларды кебір, емақсам мен молда кен біз сайыздың уағында тарбия көріп қалғанбыз дейді. Қайсыда? Біз советтер сайыздың тарбиясын алып қал. Біз деле советтер сайызында төрелгенбіз. Ошол мақта служит еткенбіз 86-87 жылдары. Ошол жылдар мектеп бүткенбіз. Бірақ урматы мұсылман бір туған көп айтып жүрем. Жип чечилген сайыздың жоқ болғанына қанша жыл болды? Биыл қанша жылдық майрамдадық? 34 пі? Дағы елеме бана, бір адамдың өмірі. Урматы мұсылман бір туған, «Мә бәасалла нәбиен илля шәбән». Пайғамбар, Allah қайсы пайғамбар үшін, жаштығында пайғамбар қылып жөнөткөн чалды емес. Жаштық өзінше ең чоң бағлу. Әр бір адам илім алса, жаштығында алған. «Қалу сәми'на фәтән езкуруhum юқалу лаху Ибрахим». Bir жаш жігіт жөнінде оқытық, аты Ибрахим екен дейді пайғамбар. Урматы мұсылман, «Ва изқала Муса ли фәтәху». Муса алейхиссалам өзінің жанында жаш жігіт қайтты. «Ла абра хатта аблуға мәжмәл бахрайн». Екі деңгіздің қошылған жеріне жеткенге чейін, же бұл сапарда чарчамайынша дем албаймын деді жанындағы. «Иннахум фитятна аману би раббихум». Біз жұма күні оқыған Каф сүресі. Алар жаштығынан Алланың барлығына иман келтірген бенделі жаштар. «Вазиднахум худа». Алардың хидayatını зияда қылып бердік дейді. Каф сүресі 13-ші аят. «Инналлаха ла юъджиб мин шабаллази лейса бихи сабр». Жаштығынан ибадат қылған, құмарға башқаға берілбеген бендегі Аллах Таала таң қалады дейді. Қандай мен сүйікті бенден бар да. «Инналлаха юхиббу шабаллази юфни шабаб фи таатиллах». Аллах жаштығын ибадатқа, еліне, жеріне, диніне арнаған жашты Аллах сүйет дейді. Урматы мұсылман бір тұрғаным. Бүгін ата, ене насихат қылса жаштарға жақпайды. Бүгін мешітке келген жаштарға құлағыңарға бір күміс сырға бір жаш жігіт айтады. «Досторым менен биге барам» дейді. Ночной клубтарға барам. «Байқұш апам балам». Апамның телефонына жауап бербеймін дейді. Түнде 2-де келем, 3-те келем, 4-те келем. «Байқұш апам 9 ай құрсағында өмір бойы жүрегінде 2 жыл көкірегінде көтерген апам бірінші 10-ды бүткенмін, үйлене тұрған кезім дейді, досторым менен таладамын дейді. Байқұш апам мені күтеді дейді. Кейде 12-1-де келсем, тамағымды береді, қорс-қорс deyip тамағын жемеймін. Ақырында айлап өтіп, апам мен адатыма үйреніп қалды. Апам тамағын жасап, холодильникке қояды да жазып қояды. «Балам, бұл жерде салатың тұрады, бұл жерде башқаң,
дагы холодильникке бир осуятын жазып коет. Күндөр өткөндөн кийин мага насаатын жазат. Апамды башка убакта көрбөйм мен дейт. Эрте мен 12-кече уктайм, түнкү саат 12-де келген. Апам жумушта болот. Кечинде тамагын, балам кийимиңди бул жерге үтүктөп койдум, башка кылып койдум. Кийинчерээк айлар өттү. Мен баягы эле достор менен, баягы эле кечки клубтардамын. Кийинчерээк апамдын катын да окубай койдум. Бир күн келсем биздин узураак кат жазып коюптур. Холодильникти ачып бир суусундуктардан ичтим да, апамдын катын ошол жерге таштап коюп жатып алдым дейт. Бир маалда адаттан ташкары эрте менен атам мени түрткүлөп ойготуп атат дейт. Тур эле тур. Мен ал кезде турбайм дейт. Эрте менен намаздын кезиби, жетиби, алтыбы билбейм. Көзүмдү ачсам, башымда атам ботодой боздоп ыйлап жатат. Эмне болду ата? Эмне болду? Апаң жан тасилип кылыптыр, апаң өлүп калды. Өкүндүм. Өткөн түндөргө, күндөргө. Мага кат жазган, апамдын каты жок. Апамды жаназасын окуп келдим, акыркы сапарга барып мүрзөгө койдум. Бирок өзүмдү өзүм кечире албайм. Апамдан ажыраганга жүрөгүм жарылайын деп уйкум да келбейт. Кечинде диванга жатып алып ар нерсени ойлоном. Кайдагы достор менен, кайдагы бийде башкада жүргөнүмдү. Эсиме түштү. Холодильникте апамдын акыркы катын окуйунчу деп. Чуркап келип, апамдын катын алдым. Алтыным балам, жаным. Бул катында насаатта жок экен, тамак же деген жок экен. Балам, мен бөлмөмдө катты ооруп жатам. Келсең мени доктурга алып баргын. Атаң жумушунда. Атаң кеч келет. Сени күтүп жатам. Келгениңде мени ооруканага алып бар. Чыдабай кыйналып атам деп жазган экен дейт. Мен катты да окуган эмесмин. Апамды жоготтум дейт. О жаштар, эсиңдин барында этегиңди жыйна. Ата энең тирүү кезинде алкыш батасын ал. Ва қада раббука алла ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Аллах өкүм кылат. Эмнеде өкүм кылат? Алла ta'budu illa iyyah. Жалгыз Кудайдан башка кулчулук кылбагыла. Жалгыз Кудайдан башка ибадат кылбагыла. Жалгыз Кудайга кулчулук кылып, wa bil walidayni ihsana. Ата энеңерге жакшылык кыл. Бүгүн ата эне насаат айтса алайып карайсың. Уккун келбейт. Бир күн үйгө келесиң, апа! Апаңдын үнү же жок. Ата! Атаңдын үнүн да укпай каласың. Бүгүн барбы? Алкыш батасын алгыла. Жаштыгыңды текке кетирбегин. Ва шаббун наша'a fi ibadatillah. 7 сынып адамдар бар, кыяматта эч бир көлөкө болбогон кезде Аллах өз рахмат көлөкөсүн ала турган жаш жигит жаштыгыдан ибадат менен өмүрүн өткөзгөн. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир лана сайyi'atina ва tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد. الله تعالى حمد саналар пайгамбарга дүрүт ва саламдардан кийин жараткан Аллах Таала имандууларга кайрылып мындай дейт. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah habirun bima ta'malun. O Allah'ın barlığına bilgin iman keltirgen bendeler, özüңөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım ertengi күнгө emne amal kılganыңarga bir nazar taştagıla. Allah'dan korkula. Allah bardıq işiңерден habardar. Urmatı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu ta'ala anhu bul hadisni bizge jetkizet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berilgen ömürden, densoğluktan, malı mülkten, yaşoodon пайдаланууга ümmetin ündöp, İğtanim hamsan kabla hamsin. 5 nersenin kadır barkına jetkin. 5 nerseni bağlay bilgin. 5 nerseni ganimat bilgin. 5 nerse başına jetmesden. Şebabeke kabla haramik. Jaşlığını karıvastan burada bağlay bir. Jaşlıkты baylap koygon jok. Urmatı Müslüman bir tuğan, ayılga aylana çörög kara.
Бели бекчейген, көзі чекчейіп алысты көре албаған ақсақал bir күн сенден де қиын еле. Сенден де сергек еле. Сенден де күшті еле. Бүгін белден қолдан күш кеткен. Шабабака қабла харамик. Жаштығыңды қарыбастан мұрда бағалай білгін. Васихатака қабла сақамик. Ден соғлығыңды башыңа ору келбестен мұрда бағалай біл. Ору қаналарға барғын. Біреусі жасалма дем алып жатады. Біреусі жанында бутылка менен қан құйып жатады. Біреусі гемодиализ жасалма бөйректе жатады. Сен бүгін ден соғлығың чыңбы? Ден соғлығыңды ору бастан мұрда бағалай білгін. Ва фарағака қабла шуғлик. Бош уақытыңды башыңа түйшік жетпестен мұрда бағалай біл. Бүгін тілеке қаршы бош уақытыңызды келіп, шашқа менен, шахмат менен, нарда менен, башқа менен урматы мұсылман мөрті оған. İnsandın жашоодагы ең чоң байлығы, жүгірте тұрған, абара тұрған чоң байлығыбыз, капиталыбыз бұл өміріміз. Өмір менен ойношпа. Жүрегің дақылдап соққаны өмірің минуттан тұрады дейді. Ар бір өткен өмір қайра келбейді. Ва фарағака қабла шуғлик. Ва ғинака қабла фақрик. Қолыңда барыбы, байлығыңды кембағал болбостан мұрда, банкрот болбостан мұрда байлығыңды қадыр барқына жет. Elge жерге, келечек муынға, bir ilim bilimge sarptağın. Hiç kim бұл dünyada kartası menin platinum kartım var dedi. Mirzoga koşa kömöğü. Menin palançı baykada bankta ячейкам var. Alıp ketesin mi? Kepilinin çöltögü жоқ. Бұл dünyaya жылаңаç kelgensin, жылаңаç ketesin. Бұл dünyaya kelgende жалайық орылғансın, ақыретке кепинге орыласın. Eştersi alıp ketmeysin. Ve hayataka qabla mautik. Beşinci, yaşoğundu ölüm kelbeste murda bağlay bil. Ölüm hak deyiz, çındık deyiz. Canavarga kaza var deyiz. Biroq mağalı kelbeyt de oylayız. Ölüm, urmatı Müslüman, sır bu. Yaşına, baylığına, biyiligine, eştemine karabayt. Ölüm kelgen kızda malakil maut, ölüm perişesi ruhsat da surabayt. Can sakçın da saktay albayt. Aylananda mingdegen, жүздеген darıger bolsun. Alar da saktay albayt. Anday olsa urmatı Müslüman bir tuğanım, basa belgiley turgan nerse, ve şebabeka qabla haramik. Jaştığındı, qarыбастан burada bağlay bilgin. Ақсақалдың күндөлігіден. Жашоодо күндөлік жазат екен. Таманнайту. Қиялдандым, үміт қылдым. Мектепті бүтсем, бүттім. Қиялдандым. Жоғарғы оқуға тапсырсам, тапшырдым. Қиялдандым, жақсы бір қызға үйлендім. Қиялдандым, уыл қызды болсам, болдым. Қиялдандым, бір батырлы үйлі болсам, жеттім. Қиялдандым, бір гаражым болып, унам болса, жеттім. Қиялдандым, уыл үйлесем, қыз шығарсам, Қиялдандым, невере еркелетсем, аға да жеттім. Невере той қылсам, жеттім. Анан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаштығыңды қарыбастан мұрда, жашоңды өлімнен мұрда бағалай біл деп тұр. Қарасам, төрімнен көрім жақын болып қалып тұр. Құран жаттайын десем, зейін тұтым жоқ дейді, памет жоқ. Түні намазға тұрайын, бұтым көтербейді, денсаулық жол бербейді. Ораза қармайын, сахарым бар, давлением, ораза қармай албайын. Анан, ошол кезде ушул хадис менин жүрөгүмө бир найза сайгандай болду дейт. Сен да карайсың, биздин жашообуз ушул. Көпчүлүк адамдардын жашоодогу сценарий жазылган эмес, ушундай. Мектеп бүтсөм, үйлөнсөм, башка кылсам, анан акыретке эмне менен барабыз? Дин үчүн, Куран үчүн, сүннөт үчүн эмне кызмат кылдык? Аллах берген кебир намаз окуп, убакыт жок дейт. Убактыңды ким берди сага? Өмүрүңдү ким берди? Allah bergen ömürüңді, өзүңдүн акыретиң үчүн бербесең, сен кимсиң? 24 saatыңда 5 вакыт намазга 20 минут табылбайбы? 25 минут бере албайсың да. Вакыт жок дейт. Анан көрдөп анан. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын үйүнө келдик. Тооба кыла турган, истигфар кыла турган жердесиңер. Бұл сөзімді айтып жаратқанға жалба өзімнің кемчилигиме, жамааттын кемчилигине истигфар айтып тооба кыламын. Тообанын, истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Истигфар айтып тооба кылгыла. Жөн эле тооба кылдым эмес. Ошо мурдагы жаман кылык жорду токтоткула. Жашоодун угун башка жака бургула.
Ойлоңгула. Эстин барында этегini жыйлайлык. Айрыкча жаштар. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve li salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena ve kudvetena ve kurrata ayunina Muhammedun Resulullah salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allah Teala hamd sanalar Peygamber'e dürütü ve salamların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay cismin nebete min suhtin fennâru avle bih. Kaysi bir dene aram menen azıktansa, kaysi bir dene aram ovqat menen azıktanıp össe, al dene dozokka tatыктуу deydi. Urmatlı Müslüman bir toğan, bugün uşunday zamanda yaşap kaldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetim kalp aytpaydı dedi. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed, dinim İslam degen 93-90%dan jogoru musulmanlar yaşayan memlekette kalpıçılar, maşeynikler köpeyip ketти. Жалганчылар bugün telefonlar arkalı, WhatsApp başkaları arkalı. Birödün akın jeşmenen. Es-sariq ve-s-sarq faqta aydehuma nakalen bima kasabet. Cezaen bima kasabet. Allah Teala uğru erkektin, uğru ayaldın kolun bileginden kesip salgıla deydi. Kılgan cazası da kılmışına jaraşa deydi. Kebirler ötedi, o şariatta öte jaman gumandуулuk yok. Kantı öyle uğrunun kolunu kesip salat deydi. Uğru kursağı tok bolup, üstü bütün bolup, densoğluğu çın bolup uğurluk kısa kolu kesiledi. Açkalıktan, jumuş joktan, oğruldan bolsa, ağa mamleket kamsız kılıp beredi. Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan, taykesinin atынан, baykesinin atынан SMS jönötüp başka kılıp, köptögön adamlardı kalpıçılar, aldamçılar aldap atады. Ne sen ölbeysin mi? Birödün akınca. Kaysi bir dene aramdan azıktansa al dene dozokko tatыктуу deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bende biröden tilemçiler köpeyip ketти bugün. Kırgızstan tilemçiler mamleketidey bolup ketти. Meşitlerin aldına kelsek жоқ деген 50 var da. Bu orular da köpeyip koydu. Azayбай koydu. Tilengenler, süretli көтөргөн перекресткаларда, başka yerde svetfor işaretlarda bardık tilemçiler. Altı sanaman mı? Oğuzunu karısan altın diş. Bardak hicap oranı olgan daha kalpçılar. Meçitin yolunu bilmeydi. Allah'dan korku yok. Kimde kim kursağı tok bolup, üstü bütün bolup tilemçilik kılsa, bende biröylerdin malı mülkünü surasa, al özüge dozoktun, çoğun otun surap atıptır deydi. Kalasa köveytsin, kalasa azaytsın deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtaç bolboston biröydün malından tilemçilik kılgan, özüge dozoktun, otun surap atadı. Kalasa köveytsin, kalasa azaytsın. Bir bende tilemçilik kılaveret deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tilemçilik kılaveret, kıyamatka barganda betinde bir eti bolboyt deydi. Kırgızda bizde bilmeyim, Batkende bet bak deydi, beti yok deydi. Beti yok degen uyalbaysın mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında tilemçi geldi. Peygamber karasa 6 sanama. Var dedi. Üyünde ne var? Üyümde bir su kuygan gözüm var. Anan dağımnen var. Jatkan jurkanım var. Teriden bolgan pöstök. Alıp gel dedi. Peygamber sattı. Mo tıyınına var, bazardan balta alıp gel dedi. Baltana Peygamber baltaga öz kolumen sap salıp var otun jıynap sat dedi. Hurmatımız, as-su'alu zullun. Tilemçilik korduk. Özüңdө özüң okşogon benden alda emne korkulasın. Den soluğun çın bolsa, altı sanın aman bolsa emne tilemçilik kılasın. Bizdin özübüzdün Bişkekte bolgon okuya. Bir meşin aldığında tilemçi bir ece var ele. Ayak ötsöň da surayt, byak ötsöň da surayt. Kaza olup kaldı. Ölüp kaldı. Baldары çet memlekette kızları. Üyündeki mana biz evinin baldары kelip başka da açıp işletpeydi. Üyünde jıynagan sandığında 2 milyon son var eken. Kepinge de buyurgan yok. Kızlarına verdi. Kepinige buyurgan yok. Urmatlı Müslüman, bu dünya kalat ki nege tilemçilik kılabız? Biz de üretmeyli bularda. Özüң bilgen koşnaң, başkaң, oru, ошондойлor alıp baralı. Biroq eң жаман бүгүn sosyet arkılуу.
Tilemçiler, kalpçılar koyup ketdi. Жалганчы пайгамбар саллаллаху алейхи мусулман коркок болот дейт. Мусулман сараң жадный болуусу болушу мүмкүн. Мусулман калп айтпайт дейт. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Өзүңө этият бол, кошунаңды уурутпа дейт. Урматтуу мекендешим, Аллах Таала берген акылың бар. Паланчынын атынан чалып атам. Картыңда мынча которуп кой. Ошо паланчыга чал, сен чалып атасыңбы? Сен муктаж болуп калдыңбы? Муктаж болсоң кел бир барлашалы, кеңешели. Анан өзүңө этият болбостон кошунаны урутпа. Бүгүн этият болуңуздар. Бул этият маалесте негизи эскертип коюп атам, урматтуу мусулман бир тууганым. Мусулман акылдуу болот. Ал-муъмину ла юлдагу мин жухрин вахидин марратайн. Пайгамбар айтат, чыныгы имандуу адам колуну бир уядан эки жолу чактырбайт дейт. Колуңду бир жерге салсаң, жылан же чаян чактыбы? Экинчи жолу чаласыңбы? Экинчи жолу колуңду ошо уяга саласыңбы? Пайгамбар айсам акылдуу адамды, имандуу адамды ал-муъмину ла юлдагу мин жухрин вахидин марратайн. Имандуу адам бир адашуусу мүмкүн. Кыргыз айтат, көр асасын бир жолу жоготот дейт. Урлар кайдан келип атат? Кимди алдап атат? Ушу арабыздан чыккан калпчылар бар. Өзүнө эле элди алдап атат. Урматтуу мусулман бир тууган. Имандуу адам акылдуу болуш керек, данышман болуш керек. Кээ бир бетаныш телефон башка келсе өчүрүп салган удалит. Кээ бир ссылка жөнөтөт экен, ачканыңда ого илинесиң. Ачыштын да кереги жок. Жараткан Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Урларга да Кудайым инсаф берсин, туура багыт берсин, хидаят берсин. Ал эми бардык жамаатка Аллах Таала жакшынакай, алысты көрө билген акыл берсин. Акылыбызды иштетип, элге, жерге, динге кызмат кылып Аллах Таала насип этсин. Амин. Аллахумма филана зунубана ва каффирна сайyiatina ва таваффана мa'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ва sallim ala nabiyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimis salat. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кур'ан-ы Каримде Зулзила сүрөсү бар. Зулзила жер титирегенди айтат. Азыр жер титирөө болду. Hazreti Anas Ayşenebizden сурадык дейт. Пайгамбарыбыз жер титирөө жөнүндө бирдеме айтканбы десе, жерде ичимдик зына көбөйгөн кезде жер титирөө болот дейт. Бирок Зулзила сүрөсү Иза зулзилат арду зилзалаха. Жер бетинде болгон жер титирөөлөрдүн бир белгилүү мекенде болот. Белгилүү балда болот. Белгилүү кыйраты болот, белгилүү жоготуулар болот. Бирок кыяматтын жер титирөөсү Иза зулзилат арду зилзалаха, кыяматта качан жер бир титиреп силкинсе, ва ахраджат арду асқалаха, жер өзүнүн ичиндеги эң оор нерсени чыгарып салат дейт. Жердин ичиндеги эң оор нерсе эмне? Коргошунбу? Темирби? Жердин ичиндеги эң оор адам затынын денеси. Асман жер көтөрбөгөн, аманатты көтөргөн инсандар чыгарат. Иза зулзилат арду зилзалаха, жер качан бир силкинген кез вахраджат арду асқалаха, жерден инсандарды бар чыгып. Ва кала ал-инсану ма лаха. Азыр эмне болду экен деп чочтук го. Эч нерсе эмес. Кыяматта мүрзөдөн тургандар ва кала ал-инсану ма лаха. Бул эмне болду дейт. Бул кандай эмне болду? Баары турат. Яума изин тухаддис ахбараха. Ал күнү жер өзүнүн кабарларын берет. Сен манетте зина кылдың, манетте уурлук кылдың, манетте муну кылдың. Сен бул жерде азан айттың башка. Яума изин тухаддис ахбараха би анна раббака ва халаха. Rabbin vahiy kılıp aytat jerge. Yevme iz yasturuna saçtatan li yura'malhum. Al kun adamlar top adamlar amalların körülüş üçün top bolup. Yevme izin yasturuna saçtatan li yura'malhum. Kılgan amalların körü üçün cemaat bolup kelet. Emi karan. Femen ya'mel misqala zarratin hayran yarah. Kim bir kıpınca jakşılık kılan bolsa kıyamattan tabat. Ve men ya'mel misqala zarratin şerran yarah. Kim kıyamatta bir kıpınca jamanlık kılgan bolsa anın жазасын alат. Урматтуу мусулман бир тууганым, темирди тонна менен өлчөрөт, а? Тоннабы? Алтындычы? Грамдап. Алмаздычы? Карат менен, а? Ар бир нерсе өзүнүн баасына жараша да. Сабыз пияз алсаң килограмда өлчөлөйт. Амалдар فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Kıyamatта amalıň bir kıpınça, kun tiýgendegi şolada uçup жүрgen kıpınday ememeni eseptelet. Allah Taala oşonça bir kıpınça kılgan jakşylygyňda syylygyn beret eken. Oşonçon jamandyň jazasyny da beret. Anday olsa amal degen nerse urmatym eň baalуу nerse eken. Altın, kümüş bari kala turgan nerse da. Anda keliңizler. Ahiretimiz üçün amal kılalı. Moğonday jer titirөө başka bolgan кезде adamlarga oýgotуу boluş gerek. Esinin barında etegin jıynap toba kılış gerek, istigfar aytış gerek. Jaratkan Allah Taala'nın bir alamat emesi, bendelerge eskertet. Anas ibn Malik Ayşe nebizden surasak, kaçan jerde köp arak içilse, zina bolgan jerde jetirilir dese, kılmışkerlerge jaza o dese, kılmışkerlerge jaza, alardın katarında kebir salih jakşı adamlar ötüp ketет. Alar üçün dese, alar ahiretli sıylıgını alat. Oşontan urmatly musulman bir tuğanım, Allah Taala elibizge tinçlik bersin. Jerimizge amandyk bersin. Barыбыз kaydıger bolboston, kıska ömürübüzde jakşı amallar kılıp, kaydıger bolboston, başkalardy imanга, islamga, dinge çakırıp, dinni gamı menen, ümmetin gamı menen jaşaýly. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Iyik juma gününde özüm üçün arzubagan baylık, beylik, mansap surabaymın. Allah'ım elime bekem iman bergin. İmandın berekesi menen elime birimdik bergin. Elimdi tribalism bolup jerlerge bölүүдөн, ulut uruga bölүүдön saktagın. El başkargan jurtçularыбызга tuura bagyt bergin. Eldin, mekendin tınçlığın, koopsuzluğun, bütümdüğünü saktap jatkan askerlerge, jokerlerge barın Allah Taala bekem iman tuura bagyt hidayet bergin ya Rabbel alamin bi rahmetike ya erhamer rahim.